Bachelor Umadas Timungpi Hem Chewang Vedem. Boka jana lang simen akile ki pon truck kilang dona bangka vedera jok aning hangaling ki pon. Mukhi marong LP School pen menmeji MA School along midday meal asangahan kiron. Kardom piniprantam bertalong panili sa mijilihan sepi non bertang tonpen arjik tha. Dilai police station angkang arlok kedamtang aruni phai ingkor rathokarni Umadas Timungpi hempen barji non anangka chelele dadajok ningkan ke thom asupi mekri meklangpan kachiri inghongdinglo. Pai Kedamtang ningkan surihini rakrenar kepahut PWD Borpathar Road Division Executive Engineer Tokjir pen hukum kipia lopate peksi bokajan pen simen ke pona trakatum ton krehini ke ponang jiadim akile ponjet sita kelang chari dona bangka vedera jok aning hangaling si pona retlo Bokajan Police Station angkang lapan Bokajan Municipality Board arlo along ki krongput atowar laki Bokajan ahiti atowar pusi irlo La sotowar kachileng jiaphan hormu hartar ke pon ton krehini kardik penabat ke ponlong lepusi kedamtang ningkan surihini rak trainer kep aningkan PWD Borpathar Road Division Executive Engineer Tokjir pen Bokajan Town Committee Bokajan Civil STO Bokajan STPO Bokajan Police Station OC lapen District Vehicle Society khetum arideng alo pajer pono Bonta halapu non malam NH atowar ke kipudunjia lam ade Sita Bokajan Railway Station pen NH39 atowaran kidamtang nipli phoma lampen Railway Station pen dangkep dangkrehini ke theatra pen ton ingkor raphoan Bihar pen angkili Duragarh Cement arthang ponsi humpharu sose atrak pacheleng roilo Kimang humimi alama bangke halapu arpu kedo Bokajan Municipality Board Chairman pen danglok Law and Order Administration lapan Vehicle Officer ratumta kilang dunprongke mang humimi binong Lapuson jong se kardega truck pacheleng bom pulute non hedjong kaselam atowar kahino da prang jiaphan derdelo lapen kuti atang kapadam pen kaselam atowar amu bangbe de rason se mandet po lasi bangso pathak simen abehak lembang atum amethang ale aphan chematha bongvera rat kacheleng atowar aphanta matha ponpen PWD Borpathar Executive Engineer ahinten hukum kipi pona tengle simen roi pona sonte mesenji pusi chirok tokara atum kachoni roi padopon Bokajan penanan terang Karbianong Live. Non malom sa dihe na maupan bertain ton panik sinang. MS Punctual Stationery. Just step in once and feel the difference. MS Punctual Stationery at Rongkhelan, Dipu Manja Road, near Don Bosco Higher Secondary School, Dipu, Karbi Anglong. Where you will get all things available like groceries, beverages, and personal care items. Here you will also get necessary household items like electrical items, gift items, mixer grinder, table fan, ceiling fan, rice cooker, and many more. Shop to the fullest and get 5% discount on stationery items and 10% discount on household items. Dihina mopi puthot bertar jupan thuik lona Han Lukrok Pranab Ananda English School ka paching thurpon Japan tangka kera pidonchi pusi MP Horen Singh be lamcha kachipi Kethe ke
realong ke aklenga ki biya ve pu sonsi lo ke charli a hinta no hok le dam pu setame ke thek nang jia tum pulote thek vek pu la sonsi rongkhang constituency kaparlo han lokrok a hawarta isi atok ano lapen kapa phidunai a hawarlo puta pudeta henoni a hoklo bangso hawar pa phidun piklang bonta lo ke charli a hin aprang pen pangbar dam pulote penang an chingthordon lo Laki non hejong HSL se satlang ang theke pangda kahot han lokrok Pranab Ananda English School pen kitok dun bangpli atumta ki undun labajok han lokrok ahawaraphan isi thedung amana peng manno la bangpli o somara tumaphan kedamtang wo signify krepli arni school a hemalong karcho asai padopon karcho asai long MP Horen Singh Bechitong dun si satlang ki un o somara tumaphan tangka lapen lo athui pajirpon si karcho padopon lo Lapen ke bangji arni anso se akang tui ang dengan ke Charlie dun pon bom long jiaphan hirjume pajersi ning parung ponlo halapu bangso school kapaching thur pon jiaphanta tangkarap dun ji pusi MP Horen Singh be lamchak chipi karcho mayalong VDC chairman Dinen Bordoloi rongkhang BJP mondol amai phu Pradip Rongpi lapen han lokrok ahavar penang manpeng kido abang phu abang phetum chitong dun News report Sarjab Kathar Karbi Anglong live Ajak chibi pansi mukhi marong LP school pen menmeji ME school along Charlie asomara tumaphan midday meal asangahan lapen ingho adip kiron pon Corona over penajok school college hanta kang hapera porhot school ahema pharman sarkar pen nangkepale midday meal asangahan pini mukhi marong LP school pen menmeji ME school along thanbang atum Charlie asomara tumaphan kiron pado Ada porphai serke papor malom school a hemalong Charlie Osomardo anaphan hang etsi monit hejan ang bonga jaka chibi aron deng ponsi Charlie Osomara tumaphan sang dali phuruyathe jangthu lapen ingho ade bhai hoi ke ron padopono halapu ke ron ke bagasai kapado hot mukhi marong LP school thanbang phi omphuti sopi kapachinia tengke chiklo jonthom apharmansi nonaphoi sarkar pen sang han nang palelo lapen nang ke pale ke do anta school along ka Charlie Osomara tumaphan se ron ponlo pusi thanbang omphuti sopi pachini News Desk report Karbi Anglong live Golaghat district pen dai thor lapen rongbonghat an kachileng thora tawar ka heno parpika jok gari motor kachileng kisung Karbi Anglong Golaghat district ahoy lobonghat pen dai thor lapen dai thor pen rongbonghat an kachileng thora tawar ka selam kangton kogajok penangan arada tum kachileng jasemet ke gari motor kachileng akasiksak thetan binonglo Bangso towar ka selam kang tonang ko ka thelaki kidamtang penangan arni pen pardon ron arbe ke jangajok longle ke thoktang ajo anta hinolaplo Bangso jok dai thor pen rongbong hat ka chelenga towar ge langbung lapen inghan kang thera towar sikiman dara jok golaghat pen dai thor lapen rongbong hat ahavar ke do aradatum gari motor cheleng no daklo Gari motor cheleng chit sitami ang ibuprofen pensi sai jok je cheleng nang bomlo Labangso towar ka cheleng siksak tiklo pu chini si thikadar atum pini pen towar ka selam asai pangcheng ponsi arlong sangti sitami ki thogasai pangcheng pon bomlo kedamtang wo signify krep ho arni dai thor pen rombong hat ka cheleng atowar puthot thikadar atum sai ka cheklem penajok rad atum kedam ke bang joy chet po dai thor pen liushen tumjang Karbi Anglong live Pini prime time berta ke lepon sekang tonik lo domi thakme kardom